Ako volite priče, udobno se smjestite, načulite uši, otvorite oči i u tvoje srce će čarolija doći. Pročitat ću vam priču princeza na zrnu graška. Bio je jednom princ koji je želio da se oženi princezom, ali istinski pravom princezom. Samo kako da zna koja je zaista prava. Naredi svojim slugama da mu jedan veliki kovčeg spakuju najljepšu odjeću i obuću. Spakovaše sluge svilene košulje, zlačane prsluke, predivne šešire, lake čiznice i druge stvari potrebne za put. Roditelji mu poželiše sreću, nadajući se brzom povratku. Princ u zlatnim kočijama krenu na dug i neizvjestan put. Proputovao je čitavu kraljevnu. Susreo mnoge prelijepe i ljubke grofice, kneginje, predivne princeze, ali nikako nije bio siguran da su prave. I tako se vratio svojim roditeljima, pokunjen i sam. Sreo sam, majko, mnoge princeze. Dvoumio sam se jer nisam znao koja je prava, ona o kojoj ja sanjam. Jedne noći bilo je užasno nevrijeme. Munje su parale nebo, a tutnjava gromova nadjačavala je šum kiše koja je padala kao iz kabla. Neko pokuca na vrata. Kad otvoriše, pred vratima je stajala djevojka. Voda joj se slijevala niz kosu i odjeću, cvokotala je od hladnoće. Uvedoše je u dvorac. Trebala je odmah topla kupka. Izgledala je čarobno. Princ posla dvorjanina da je pozove na večeru. Princeza ubrzo stiže. Princ kad je ugleda, odmah se zaljubi na prvi pogled. Osjetio je veliku sreću i od sveg srca zaželio da je ona zaista prava princeza. Pitao se kako da to provjeri. Nije ni slutio kako o tome razmišlja njegova majka kraljica, koja im dade znak da princezu zadrže. Kraljica je željela da njen sin oženi pravu princezu. Znala je kako može prepoznati pravu princezu. Uzela je zrno graška, otišla u gostinsku sobu, stavila je zrno na krevet, a preko njega poredala dušeke i posteljinu. Ujutro dođe kraljica da vidi kako je proba uspjela. Dobro jutro, kako si spavala, moje dijete? Nisam čitavu noć oka sklopila, žalila se princeza. Ne znam šta je bilo u tom krevetu, ali me svu noć žuljalo. Kraljica bijaše prezadovoljna, toliko nježna, mogla je biti samo prava princeza. Ali kako tek bijaše sretan mladi princ, odmah je zaprosio i princeza rado pristade. Pripremili su najljepšu i najbogatiju svadbu. Živjeli su dugo i sretno, a zrno graška i danas se u maloj sehari u crvenog pliša čuva u muzeju. Ko ne vjeruje, neka tamo ode i uvjeri se.